Usijava 2023 because nimke 2021 MT Records. Okay. 2023 kanse nandi back home ndizilile pha sando ngcabe ankele yami ayidutyuliwe yabo. Anfonela uJama kusanophumela lineup ye Cotton Fest bayo futhi nikubonanga apha and you the hardest working artist in Africa. Kanjani ungabikho kule lineup? But zwakala fethu ngizokufaka ku set yami yabo bethe pha ingoma e1 yabo ndazwakala nyane backstage sathi sahlela abantu bebolisa uSjava nimile yabo wathi gqohasla wazonibolisa yabo sathi sabolisana njalo wabesithi gqo uSjava wabesitsho bazinkabi lungisandle weyini combination yenu biphucuke kakhulu yabo ilungiseni le weyini zange niphathe kahle weyini yabo besithi hasla na man weyakudala si grand nomjita yabo 2 weeks after tweet no flash yabo so uSjava ndinaye na WhatsApp uprale kokwanibonisa uthando zange wa I think I understand the situation yabo I understand the situation komnye abantu abanqwenela bamhlambe nga right yabo because ngokutsho kwakhe uyabelieve ku combination so that's why na ngokwefika eRosebank yabo wavuya yabo and ngumproprietary grand lawe because bentyebela wengela xesha bezithi nkabi watyeba kanje akumele ujime yabo seniba ngumuntu okujongileyo ayingomuntu nje ongagoyanga yabo akanayo leyo superstar bro ungumuntu